nga to o dami wan hi el rumbai hagar tagwa li kusan snem naga chnong upung skor da jid ya gani ga benta hagwo ya eren hagani ga election MLA arajara pule te ki mat wakinong rim ki yonga ki wa nga ye nyo le benta hagwo ya khun ya gani ga MLA to em gi kam hadu ar kusan teli gi mat te lengkot u brief khnang wa kanong rim ga yonga yo poi go cha ki wayu leni ku pai ya gani ku bor te ko nang kong to ga yi ga wa pen man yanga ke leni ga daw tan ri go pen man yanga ha go mi chamadan le benta hu yu khun yi gani ga election to ko nang kong halor gani ga jing hier yong yo kot ga khayi ga pateng haw pai sket di ha gani por we dep chadien i ga East Jant Hills district leni ga 6 cleared man go em ha ha ga liang ga yo kot andre ha gani ga snem go dep yu wo to wa tip ni gi daw yu bon dem ni tani penman go hago hier gani ga yo kot yong i tat hadu wa i kam ki pajba daman i kite ki wa cha yuroj ha ki benta go pher ha jingla luti ga yong i ko ar to jing to wa ka jing ki wa yeta khu i ka kauman ga te to ha jing to wa gani ga boarding ka electricity ka kauman ga te so East Jant Hills yong i man bun ki chnong ki wa sa ki umtum ki wambiang ke kini ki boarding elektrik nei dang to wa mod meu yi pen kam yi kini skim ko sarkar e go leng ba tu sab haya skim ko wa dang implement ko sarkar ni dedep yui wa to wa mem u pen kam ya ka wa ki ba mem yo jm to yi ka te ko ar wo le ne te to ke jing wambiang yong ki umpa mudi haman lagi chnong ki em hapo yo 6 cleared man ki chnong ko kerdu dem ha nega daw yong ni gajing ti ye ki mar pok ndaw te ye gani le hos khet ha gajing perchang yong ga central government u ye gani ga jal jiwan mission ndai yoi wa gajing pen krek kam hapo sti dong i man go suki bat man go le gom yu o em so em sla kebenta go so hejing ye to wa gajing wombiang yong kini ki thau e jing sumar kat kauman ga te i hapo East Jant Hills district emiga headquarter po district dapat bana kam ke civil hospital henry hopai i facilities leni ka jing jing chakrimut mbiang go kam to u e te hopai i segi surok haman lagi chinong githau qm po 6 cleared ka ka muman ga te mot ong bai de jot we wum em wopai wa penyo te kawan ru ke jing hier he jing to wa pura puthi la dapai nadu lower primary hadu college level mut hapo is Jant Hills damani wa sadin ne pha ka kau man ga te i hapo East Jant Hills em kam ye government college kate to man ga top priority ko wa hejing to wa pure ka puthi te dem ten wa nyau to ki scheme ki wa wan ko to wa gi paj ba yo gi henrem tip ni daw man go wa sa man go wa ku me mulai bai la ranti kam wa to u boy go penbut cucu hejing itu wa ke jing yok kam yok jam ke East Jant Hills district lani ke 6 cleared man go wina kata ke constituency ko wa dang yo i ke district wa thme ha jing skit uji bhai wa u pen yok kam pen yok jam ye ki kon ro enre hau pa i cha ke liang ke jing yok kam cha ha ke tna sarkar le man go duna bha but hau pa i cha kita ki private sector lani cha kita ki company lani ki nu ki lat ki wa ikam jam i hapo 6 cleared mut ki kon rong im yo benta gi lani im yo lat ki te chu ni te ke benta wa khande ko man gani ke mat krek kam yong nga to gani to em kam ha ko wa ki kon ru yong ke rilum yong gani ke 6 cleared lani hapo yong ke East Jant Hills si woro wi to the bun ki kon ru ki wangop ha gani jing di kam tam yu drops lani ki nu gi wa man adik henre haw pa i na galing sarkar kam emu phai khmat ko chigini te ki haman lagi thluyung wa ki kon ro dangop ki ha gani jing di kini jing di wo pher te kar kau man ka te i wo pen lengo wa ke state government pu em go tang wir ke rehab center ke rehabilitation center go wa finance de sarkar hawa ki kon yong ke state wo yo jing rap ki dang man ki private bai ke ni to wo kta bha ya kirit kiria de chu ni te kamu man ka te yu bai phi ki jing e kwa ki nong hikai ye chem gi te yi ong wo to ki nong hikai man ki te ki nong te le ni ki nong chna ye la we nga man no ka wi no hikai de pen man ye nga hap o wo resign ni ki kam wo nga hikai yo nei da wa mut myo tu lobby
la chisnem tam I de kre I de biten hi hadu ni sngi imyo tu labi te lada hagani rukom mut myi I hago survive ya kata man buru long buru yong I hagani rukom te chu ni te ke benta go wakat wi to lada pai I chagi nong kre na gi asha agan wadi ki nong kre midday meal ki master roll ki labor yu I wo to nagawi gisngi chagi gisngi ki an ki kendon em de benta hago yarap yaki henrei wa I wo lengo I wo sao si to wa hapo sti dong I mu pen kre kam gi ya kini ki an ki rules ne benta hago yarap ya kini ki woman kita ki nong kerchan ki woman na grassroots level lada ki asha ki agan wadi ki nong chat jam sngi gi kna skor ki nong kre mut memu yo ki ta hok yong ki mut ke state la ni ke constituency yong I mut ka dang man go sa din te chu ni te hadu ki driver ki nong bela ke chu ke problem ye chem gi hadu ni sngi te chu ni te kat kam tip hi wa ke Eastern Hills district da kre de ka house name RJR te da perchang ki katu kan ni ki nom ikmat ki redep chedin ne benta hago wanra ye ki office ki per ne benta penjan chopat ba henry ke ye ko was now lengo ko hagi ni san snem ki redep mut ye kita ki office ki dara hapo clear le mut da jandu jandam no gi ne bhai le wo to chong bai ki chiwai te dep ni ten hi ki nong kre le mut mu pen biang kam to pen biang te mut mi ki u e ki te ju chakri wo phatam cha ki nong chong chnong yong ke 6 cleariat te chu ni te karkau man kate hapo 6 cleariat ke wupung CNRD blok man go ke headquarter yong ka wupung ke cleariat ke chnong cleariat da man go ke headquarter yong ke district hendai la dapat I ya ke jinglong jingman yong ke di headquarter mut man ki go chai pen haduk kate hawro ke liang mi di tong nyaw le te ni te daw nga himo ya ke ni ke benta go bu ya ka kam mat kre kam go nga ko nga la da poyo haga ni ga jing angnut ko yonga mut u perchang wonra ya gani ga headquarter yang upung CNRD blok goman ga upung skor uman go kam go win ga model dan ni ten hi gani ga headquarter yang gani ga CNRD blok gani ga headquarter yang gani ga district yang I uman clear le yo wonra ya ka haga ga dur ko uman model ko te benta go hakatsan I karkau mani cita cita muyong kat kamu man si tan muyong bun kinong rep ki rep hapo Eastern Hills henry was now si to wa the ong bait ye I wa to ki nong Eastern Hills to kinong rep ki to im gi naga jing khai ma yau mar po khandao na du mu suni hadu muyong henry na du wa khang NGT ki wa bun ki brumut da khrun gi se kam rep kam riang henry hawo pat I ga jing yo jing to I naga jing to open ku ye rep riang le mut man go chadin ba la de yunujori wa ki witawan ki district hapo yong the 6 clear constituency kar kau man kate chibun ki thau pai ki uman ki to spot henry nagawi ga por em kam pen bhai ya ka ne benta hagwa u generate employment ni ya ki kon control yang ba ni tourism henry hawo pai ki jing pen chlur le ni ga jing yo jing rap yong ni ki chnong go promote mut man go duna ba te lengba gani ke tourism nga mano win wo mi sakmat ne benta hagwa wirap ya gitu senong ne benta hagwa pen pha pen mien ya ke jing kwa ke jing angnot yong ki ne benta pen kui ya keni ke kam jngok ki perthai hawa em hapo yong ke constituency yong I te ka kauman ka te ke hok yong I ki wodok yong ki warit waria hapo yong ke 6 cleariat daman go ko cha yuroi hagwa pun ke benta te kebenta go bot hete to lengba yo gini gi woro ki wa I chami nga terwa ya gani gi jing ye kre lang chigi dor bar chnong chagi ilaka chigi kan hunyam ki kan hun kre mon sao pha ki sen bhalang ki sen khnro ki sen man be wa ki wi ne benta ha go yara I ha ne benta wan ra ya ro ga par ke chong suk chong san wa ga jingku wa ga jinglahi ha woro ki liang tegar kau man kate I hapo yong 6 cleariat em sibun ki kan hunyam gini ki janyam go per go emmi ya kita geriti ki dustur kini le negadaw wa kinom ikmat yong im phiagi da bun no gini geriti ki dustur yong gini ki long chwa gi man chwa yong I ki wada jandu jandam teni te daw nga penman ya nga ha go wa uhimo ya gini le gwi ne benta ha go pendek pensa ya ka te kebenta go ar po ar kani to hiji to wa kani to ke kebenta go em kam hapo yong constituency yong I
kat kau man kate hapo yung 6 cleariat hapo yung gani ga district headquarter mi hapo cleariat daman gole ga district wo pendi bahaya ki bru ye leke nadu ki football ki athletes ki tu gini henry ke je ga wo snausi I wo to wa mmi ye ga wi le madan wo hoi ko wa uyarap ya gini ki kon yung gani ga 6 cleariat ne benta uyo ki ye ga lat ko penyu ye ga sap talent ga yung ki wa ublai ayu ye ki te chu hejing itu wa kebenta ke wa laluti ne benta hai kentu kan rong ya ga ni ga constituency yui wa hapo ngi constituency yang I ka kauman kata jur bhago gani jing bam sap ka ba jing bam phong ki wa hawro ki corner ko m yi di tang khok mut khok mat ko wa da tap ye I mun nakli ka jat da ka te ga jing ya bam sap le ni ka te ga jing ya bam phong te ga ni ka jing bam sap gani ga jing bam phong ko wa ku hapo ga district yang I daman go ka kruin kawa mut wo penhiar chatri ya ke district ke yong I leni ya ga 6 cleariat hi worok wi tekat kau man kate hapo 6 cleariat leni hapo ke district headquarter yong I hapo district kam yu mut hapo nong ba jwai da yu wo to wa ga wi kani ke kejut jeb man go wi ne benta ko ta bha ya imlang sa lang te lengba gani ga jingmi yong nga chakman dalai da yo ha go la li pai gi chnong ga thau kham tam yi gi yaw gi hat QM hapo yang kini 6 cleariat yo nadu na larmbai ke yaw kini ke yaw cleariat mpu emi ya ke thau ko no chep ko biang leni mpuyo ye ke te thau pelang chep ko biang te ni te dau penman ko yang ha ko wa yu jangai ne benta ke khuj ke suba ne benta wanra ye ke te jingkela kamu man kate I ke district yo I man ko ke district ko kete wo che tam te lengba ga jing yo lat lene ga jing ku yong bla pen yu yang ga ni ga lat luti ha go u lai no che ga kam sa hima sima yu luti wo ye wan ra ye ga khoi ga suba ha ki dong ki chnong lene ha gi thau gi phau lene gi yaw gi hat ki wo em ha po ga constituency yong nga kat kau man ga te ki kon kan ro yong ga 6 cleariat mi di gi wo yo kam sarkar mi di gi yo kam sarkar wo ro Henry kat kau man kate I ki kon kan ro man dep ki pure 12 man dep ki pure gi degree le ni kerdan go per chong ski no gi chong no gi sayung ni daw wo to wa MMI ye kita gi witawan kita gi lat ki wa wi rap ye ki le ne upun yu lat yu luti ye ki kamnu proceed ki ye kita gi jing im yong ki chakmat ne mentau te ye la we yong ki te kar ogam te panman ye nga ha go yu wa MKM ye UM ye ki training center ye ki coaching center ye ki skill development center wa ki wa mut kiwa ya gapor ko I utip I kanang wa uyi reduce ya katai ga jing wom yok kam yok jam yong ki kon kan ro di wo wi kai wo yin ji hala ka jong ka jan ka benta ko khat do he jing to wa gani ga kani ga mat kre kam yong nga to he jing to wo mu yong na do u ar ja khat so da khang yo mu yong hadu ni ga sngi ka jing ti mu yong bi ai nang man go walai ka jing chalan bi ai yo mu yong nang man go walai ba derti da kite ki watip I kam ki high level kiwa woro keperthai da kelam wa tengah wa open siau cha ki nongkerchan yong ke 6 cleariat lengba gini gelat patah kubor wa menupo ha ke te ke thong lengba ke jingjit ke jing elat ki yong ki paj ba yang nengkong to uklam nengkong ya ke SOP ke wa ke sarkar MDA da penbi paj ba ko ha ke wa I hab MI ya ke area ko 4 hektar ne benta ko prek moyong ni memo yo thau 4 hektar memo yo thau dan rege je ko penlengo ye I wa hadin wa da ga ni Supreme Court ruling wa I ukrek kat kam ke MDR Act ke MDR Act ka klam go UM ye ke area ko he memo onggo san phau hektar le ne 4 hektar le ne kat 9 hektar dan rege ko lengo I kam nu wa ke sarkar MDA hap ko wa ubu kat hadu 4 hektar te kini ke jingle ibu sarkar MDA penman go ye I wo artatin ko wala da jia wo poi ki haga bor sa chisen nalor wadai MI ye gani high level number 1 mut daumi se high level number 2 te nagani ke 4 hektar ki bru ki dauman mru gi hapo yong kat tu kat ni kita ki wa embor ki wa M ye kata tha go phau ko wa u ki mu yong tenga himo ya gadi gelat ko persnyau cha gi paj ba wa mkut kini ga jing klam yonga hini lengba yong phigi press wat hadu ulaluti le ha ga wa u dawai ya ga sarkar ha ga reduce ko ya gani ga area
nagani ke chis pa hektar upenuna go chaga le phau le ne so phau khnang wa gibru yong i uyi gi khip kre yo yi uya imlang te chu hejing ge to wa ke kamuyong jan phi woro ye kemu phi wa desis ya muyong kamu le ar lakton dem iten hadu ni gesngi hapo is jan hil sedang yo ye chalan kamu du nya 1,000 ton kitai ki muyong ki wadang sa ki wadang auction ke Coal India Limited kwa i dang hap i ya bit i tendar cepo Coal India kat kau man kate to ye bit tendar du ki katukat ni man kita ki ong ki high level te hejing to wa kani ke lepo ar lakton kwa ke sarkar po mu dep ko complete hadu ni gesngi le kani le man go gawi na ga daw ba kwa pen kulmari i kam ki wa imjak po no muyong kwa ile hadu ni gesngi po mu yu pendep ya kani ke kam kwa ka da ongo ha kwa isu ga ya ga salan yong kini lepo ar lakton te chu hejing to wa kani ke muyong cibun da yu pi wa to wa da klam gi wa jan po election le ni chwa election da pen bet ba gi tenga him isu wa pen bet ba le ni uklam le ni convince gi ba lang ba gi muyong ndre nga le manowin wa imjak po na ga muyong sao thu o wa kani ke leng kor to ko wa khia kwa ngahi hap hi moy responsibility ne benta hagwa uwat gi te gilar guti kamnu hagwa uchna ya gi but kemudian diwa emo hitai ha sekretariat yo yi uman omaju penwan dur yang sesin ya gani jingki mo yong i yo man go wale loy yo man gi wa im ki wa roy go par kamojo mani te kini ki mat leni kita ki nongrim ki wa nga yin pensniao leng ba yu ki lat patha kubor cha ki kamtam ye ki nong kerchan ki wa em hitai ha po 6 clearet khnang wa yo jingmut ki wa kani ke jingele yo nga to ke jingele ne benta yung ba mem go ke kata ke jing ong wa ngau yele de wo penyen ne tu ne ni le ni de em kerchan ne tu ni ndai gani ke jingele yo nga to ke jing rai semen ke jing rai rang ba rengkat wa ki nong kerchan gi yo nga waju kre haga imlang saklang wada rap emite i experience sipun ki wa nga da perchangau haga wan ra ye ke jing kala nadu ipor wadang emi haga ju kam ke jang dil san hadu wada ya phia langi de phia ar bentale meu man wo chong klifti re dang yai perchang chia perchang ha wo contribute cha ke imlang ke saklang te lengba yo kini woro di em hapo sen phalang di man no kau no hikai mut kini jing ang no ngam ji gi penurlong ne bhai le wo to wa ke jing ya yo ngopor ke jing kwa hi wa i hap emi cha ke te ke lempung yong kini ke sanyma sima khnang wo iu yi pen kladur ye ga kwa i lani ang no di ke nongrim ke leni ke daw ten rehi ke wa penman yang kwa u ke wa jit ya ke ni luti wa lai ka tu chili skmat cha ke ni ke kam sahima sima to ke jing hirdor yong ke yo kot ke te to man min ke wa ngayo wa ngahile hap o resign kam no hikai ke district council ji di go ku sutulobi ilem ji go sutulobi wa to wa hirdor ke yo kot kat wadang biangi ke yo kot upat ba nong chong pu auriu do i ke surok do i ya gani ke hospital do i ya ke boarding mpu hauri pai ba ladang biang ke yok kot ke yogi te henrei nei daw i wang mbiang de ke yok kot i waro kini deman problem gi te ke daw ton ri to ke jing her yong ke yok kot ke hi ke pateng mut ke te to ko man go wi ne lat ko wa kini ki bru ki wa em ha ke bor man go luti ye ki wo yok ki rin bru i kam kita kirit kiria ke te to open man ya ha hejing to wa ga jing la lu ti yo nga ya khun ya ga ni ga kam sai sima de jit o ya ka Aam Aadmi Party ka wa ngau ya khun no henrei ka kau man ka te ga jing ye klam dang man go wala chkman ka wa nga hab o ya klam wa kitai ki wa nadu na Delhi ne bha ka kau man ka te mut MD go ga ni ga tanat ka kam yong ga Aam Aadmi Party ni po Meghalaya te ni te daw hab o ya klam chaduk cita Delhi te yo au ya klam wo in charge of North East te dang yang i ra yong Arvind Kejriwal manu national convener ko era i hadin ar Pauleni Pausni lada ki u ya contest ki hani Meghalaya sure wo to wanga da approach lende da apply ya tiket naga Aam Aadmi Party te lada ga Aam Aadmi Party ka ya contest ko ya gani election MLA ar cara pule temut gani to ga kejing petip wa nga ulai kaum independent